NDC amanyoko no eden krata pie montre Wanum echirem se busumi ne da etoso aduonu anan ana wo ba pani a wono ana ebo kanema mpane John Dramani Mahama chiridom ama wo mo atu franka eye Professor Jenna na Opoku Ajiman ye pa no ho entoma ewon kran na emunsam kaseboyi wo bete yebabo de awura NDC amanyoko no wonom franka twini omampenda da John Dramani Mahama kasa de nsam de atudwa so na Akufo Addo ana visit Dr. Mahmoud Bawumia When we move on, man, I say, a biggest political scam, I say, or who is also be crowd that woman. Yet I saw Jemu NDC, Amanyoko, Emua, Wapania Cane, now one no annoy upon day as well for a year Alex Sagbafia. What they are two Dutch them say, performance track and no a byway upper home to Mano, 1 month with him 50 Abessiana for National Cathedral, 1 more whom 1 month here. NDC amanyoko de krata tentete aba bonten echiremu a ejoso by election na eba bekoso no enya de awonom ebekwa kwagina ewo honom na yebebo de awram ewo NPP wo so amanyoko no so edilimu a wapani amene wo ekasai na wo yesamufo ema the Daily Searchlight yewra kan kranche wo de atodwa achirem se wo bekwa akwagina ede ama NPP amanyoko no ewo Ocran North ene ne potem a emunsam so wo betie Yebebo Ediawura Asante Achem mantam nim na honom na esi ameka se wonom party chairman kasa manyoko ni nyina nka bom ba ko se boamu ade na momwe na breaking the 8 agenda na esi omani so no wonom entini embreki afia etwa mo no 2023 ana ebeto odwa se Victoria Dapa a ye bone mrane ese badwoa woni police ni ade di ade inspector Ahmed Twumasi wonom akwatwe mpena amebeto odwa se police ni no wakum Ewurabani ayaya ewokumase enu a ensam no ekopie mu ewo koto na hono mu ana CCTV camera eye footage no ye show ye na ebusuafo no ebra wo mu hu sane ewudie ni sikoso no esu ewo koto hono enya asam ketwa eno so mu sam kaseboyi ye de beso mo se wo premto breka sebo a ewia yi ensam no pika we ho ana ye de ebra wo se agemensam ewia wo premto bre ekasebo a ye de free enkrapompore mantamo bofotene ba ko atifie poye atoye ene anafo obi adi ayaw ene awia yi ensam o ye de ebra wo no bomode se wo ye Ghana ni na sa oti enka dwedweda mudi ese keji madam a wo bi akwada zipu na afei fa comment no ebra yen ewo yen Facebook no eso eye DL 106.9 bomode se ensam a wo de eba no aya no bo homodi bia mayese de ye de ebra wo no eno nko ho message ane pesa wo de ba na emom enkonkotie babi ewa bra asem a yen kaye no wo pesa wo de ho message ebra yen eno de enya de se ye besoso yesere mu ada dwumadie no munti ane atrase na emom ye besere se de ye de bra mu no eno nko ho message ane yesere se monfa emra yen na munya ne sanso emfa ema yen na emom awia yi ensema hodo a yede eba no yemfa ho aseda ema adwumakuo emienu die di nkan eye Pems World Ghana mepacho ada adwumakuo ba yen event bia no awoye no amana ye nika papa efri se eba eye exquisite collections of souvenirs a bomode se wonsa ebetimi aka wonom na wone womon so etimi edi enkomo mepacho womon ya bri business enunti womo wosania womo etimi ene customers ekasa na bibia nso etimi eko enkane pa mepacho wada se bia wo ye outdoor anase indoor event na ebia wo pesa wo teche eye customized pen anase keychains marks diaries any idea na wabomoden pa na wone eye Pems World Ghana etimi edi nkomo wonom ewo mepacha wo enkran kokomlemle a wonom eben ATTC aya na wafre wonom 0244 622 494 0244 622 494 ebusia adwumakoi ana na wie wo mabua donten se yemfa ensam no emra wo akenkan fom yenu edi a mejeso eye Ghana Star Card ya mitenkura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy afa jebre na donhwe ba kontam yemfa ensam no mo enchiremo emro na yesre wada ye ka ne biem dia yede ebra wono eno nko aho message ane pesa wo de ba wo fa kwati kwan ede ba
ye be use secret apie 21 kan no kra me use secret ayo ne ka ko wo secret wa ho me pa chan 21 kan no kra me use secret ayo ne ka ko wo secret wa ho me pa chan e dey secret a me pa chan ta ta mo ka kire me se oya man se adwuma we ide nti one ne yile ni ja ye ni se ono wo kwa anajo nti bi wo ha e wo man no abafiri nti obai na be ma foforo ne yile no eda catch me Christ you ma mo me bushia DL News. Yana tiefu akwa bana yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo na se ana yebo ade awram ewo NDC chiniye amanyuko no emu. Na mene wo kasai wo mo de krata tententen ene awie ya ana enkrata no eba betodwa. Na wonom se wo mo nam kasebo so e kan de akere Ghana fo nyina ese. Nyame eya domo a busumi ne de toso aduonu enan sada no ebesi ukuada. Wo mo bo Ghana fo nyina amane ese. Wo ba pani a wono ana ebua etu franka abua NDC amanyuko no mechira running mate edema NDC amanyuko no eye Professor Jena na Opoku Ajiman nyame eya domo a 24th April ya wonom ebepa maame ne ho ntoma akere se wo mo beyi na kire edom ama Ghana fo nyina so hunu se Kanema mpane John Dramani Mahama elipa wo gini die na NDC fo nyina so gini die se wo betime abua Kanema mpane John Dramani Mahama na wonom atimetu franka Ediama 2024 elections no eye Professor Jena na Opoku Ajiman na ebusua enkomo no wonom ekire mu ese Jumadie no bekwo so ewo Kofi Ohene Kunadu Auditorium ewo University of Professional Studies UPSC ewo Enquires na wonom ehwe ne mu se Jumadie no eye wukuada no acha no 9 enwumre no 9 4 pm na obibia no atena se ne be ya empenfo aka no so ebetimi aba na Jumadie no wo mo ade ahye so fefefe na enkrata epie montre eso no wonom ehwe ne mu se sada no Kanema mpane John Dramani Mahama a won na sabre wotu franka ede ama amanyuko no wode animonyam beba bepie mu ewo ho sada nso ana members ede ema functional executive committee ana afenso no members ede ma council of elders ema amanyuko no wo mo so beba bepie mu ewo ho dwumadie na se wo besa hwani mu ese members of parliament a wonom every NDC amanyuko no mu nyina nso wonom ebefiri emiamia aba sada nso ana distinguished invited guest a kire se wo mo so ya beto nsa afre wonom no wo mo nyina nso ade animonyam ebeba beta akiri na busua ba ye Facebook no eso a we no eye enkrata putupuru ana aba betodwa ya kenkan ade ama wonti wo ba ye Facebook no eso a enkrata no eda so won so betimi akan na wate ase bi eye DL106.9 na won so watimi akenkan bi ade achi ye toa ensam no eso say ye toa ensam no eso a wo mo akirem se enu akire won beto nsa ade afre eye diplomat wonu mo asebi wo wani munyam ene wo mo wankofo amanso ne ade wo mo akabi wo mo nyina nso e beto nsa e de afre wonom na wo mo nso e de munyam ama bepie mu e wadwumadie no ase sada nso ana asofo empanifo clergy ana nanano mo ehemfo sada nso ana ema ekuo ahodo a wonom e wo wiase wonom e wo Ghana wonom e wo NDC amanyuko no nso ye beto nsa ade afre wonom nso a asua de na wo mote enwoma suanse obonese academia wonom so ebeba sada nso na eku ahodo a enhye aban ase mechira civil society organizations wonom nyina nso de monyam eba bepie mu honom a NDC amanyuko no kirem se wo mato nsa ade afre wonom sada nso ana apadie ko ni nyina no mechira labor unions and labor organizations wo mo nyina nso ebeba ana adwumtofo wonom a ewo creative arts industry no mo nyina nso ani afofraka wo mo so beba adepie mu ewo dwumadie no ase na abusua empanifo hwe ne mo se sai dwumadie na se do eye Professor Jena na Opoku Ajiman asabre wono ana eboa Kanema mpane John Dramani Mahama ama wo mo tu franka no wo mo bema na kwanya na wagina asimpie ani apaso na wode nsam kakra atodwa ama manyuko no so ahunu ne nyina nso aye nsam a ebeboa ama Ghana atimetu mpon na enhyehya hodo a se NDC wo mo efro abanya no 2024 no a wo mo ebetimi ade aguf ekwamu ama Ghana fo nso
yes yetime adi ye wo mo echirem se life transforming policies ne nyina so no visionary flag bearer Kanema Mpene John Dramani Mahama wono so wodi ama wo mo a ebre so a ye ma me befra banga na wodi sansam no so ato edwa wono mo echirem se ye ma me edili speech no atu dwa wi a enye se yapon wono mo ebesa ahye dwumadie hu frase ene activities no etoto aso a ekwapem se nenum ebebo na se nenum ebo a ehono no ana officially dwumadie ne mpomponso ankasa no wo mo ede ebetu dwa na yewra Sammy Jamfi ne nkrata odi pie montreso no wo mo ka de a kire nsamtwerefo nyina se ensamtwerefo kuo bia no anase media house bia no a opese wo man na bofo reporters eba ho no wo mo made se wone National Communication Bureau no ND Sammy ko bedi nkita ho na to me krata accreditation yetumi ede ama wonom me pato sankrata na pie montre eso no wo pani anesa ehase owu Sammy Jamfi a wo ye mranim ni wo mo no ye National Communications Officer ede ema NDC amanyuko no a ye kenka na ya tiremu ede ama wo ye to akase ebo no so ama wo ofia hanmo a awiai ye fa na gemensem official. It's official. DLFM 106.9. Ye to akase ebo no so na egusua ewo NDC amanyokronum na honom ena frakatwini edemandi samanyokronum ampeni dada John Dramani Mahama kasa de nsam de atudwa ekiremu a omana yatimo no nadanko akufuado ena fi na bedje che Dr. Mahmoud Bawumia wonom ena da eye MPP amanyokronum no no woma ya Ghana fo bukata papa pa womaimu omaboye po osoma dada Ghana fo papa ena samtwefo bi se no mampeni dada na nsema wo kan die ntipa na wo kan kansem se no so hwe munya abotre boko ena wo kyerem so MPP amanyokro yate abanwa soyi wonam te se bema te se obono homoden na akohwibra otontare efe enwira no a patent tenten dia to no komu na o de ka atoto ne nsanya na kamu a wogina so no enya kamu ketwa ne mo de woni tirim nyina ne se osiese no ma no ho ayefe pa wo dada waba no wabu na afaso sabapa pa na MPP amanyokro no te se etie eno ka se na o kyerem so se de o ma ye Ghana fo no wono be se o man bo bebre se o mo ba pe Ghana bedi ye Ghana fo nyina titrembe o mo doko pa o mo kyera o man yangaza yetimo no yetisika so pa na so akwampa eku abo akoto etwe ndokoto an na da so na no bi na Ghana fo ekunkum ya ne sente no se de o man hunu mate Ghana fo ni so no mo ba pe Ghana fo nyina bedi ye eno o kyerem so da bi enti bosa akese a na danko akufuado ene Dr. Mahmoud Bawumia ena afiso MPP amanyokro de she Ghana fo no nti eno ne sesi a ye hunu ni sei na no se da bi o mada da Ghana fo pa boye bo pa titre yensa edi egu ye nachi ona mutwa ya ma wa yachi o kyerɛ mu a MPP amanyokro na de Ghana fo nyina hwe amone sente no emfim prim ne do ne ya bato a yakɔ akoto mu no ebe ne wanwa pa se Ghana mana yati mu no be ya kukuduro mpese okoto aba oba akoto aba no ede MPP amanyokro no na wo ba Facebook a DLFM 106.9 wo ba pe videos ahodo afa nsam we nyina ho no ema no mampenda da John Dramani Mahama o kasa nyina da Facebook a wo ba se no magaza chacha ne nsam nyina fa no wo ba Facebook no nso a ubenya bia ha na wonso atimi aboni akwa homa efa ensem we ho na odinse bo nyina atudwa emna kopie mu ewo eye bangaba je se one eye chief imam okosra na odinse bo nyina atudwa na wotirem so o my Ghana ba bia yaduro no se pramanyokro betimi abo na Ghana sabre nyina sesande a na nya MPP amanyokro se MPP amanyokro no o meya mayokro bia afaka dam enada ene kro no no mde bo mani senti Ghana fo nyina anto aba no fantia o mse ba ye betimi aba na ndi samanyokro no aba baji Ghana edi afri Enquires mu na mampenda da John Dramani Mahama o kasane sei ena o kire ni nsemu efaye. This government has been a disaster. I say that the Akufo-Addo Bawumia administration is the biggest political scam in the history of the Fourth Republic. They packaged themselves very beautifully with a lot of lies and deceit, and they got the people to vote for them. Today is just a story of broken promises. One village, one dam. Where are the dams? One district, one factory. Where are the factories? $1 million per constituency per year. Where is the 1 million? And that's why my brother Haruna said, when you go to woo a woman, you can add deceit to it. You can deceive her to win her.
But after you win her and she comes into your house, you can't use deceit to keep her in your house. After what we have gone through in 7.5 years, it surprises me anybody who will still go to the ballot box and say he's going to vote for MPP again. Maybe those who have made money under this government, yes, they'll go and vote again. But I know that the majority of Ghanaians have seen a reversal in the quality of their lives in this 7.5 years. And the majority of Ghanaians who are feeling the pinch, the majority of Ghanaians who are finding it difficult to put food on the table for your children, the majority of Ghanaians who are finding it difficult to travel because you cannot afford transport fares, the drivers of this country who can't buy fuel, the teachers who do not have learning aids in school, the nurses who have finished school and are sitting at home. 4 batches of nurses have finished nursing training and they have no work to do. I know that the majority of those people will make a good choice. Enoachi no mampenda da John Dramani Mahama esa to anesem so no kirem so. Wo hwem pipi amanyo koya motia banwa so sesi aye kese de anyamianum nukure ni. E kapa abeto omanga na so no ka twitwiri di akese. Omara ya timu ni se kobase ne. Ghana yen nyina yen tena se. Na ka omane de ne yen cha. Obi abenya 20,000 Ghana cedis. Sika ofra ye wo mi. 20,000 Ghana cedis akese best kada de mo aye 200 million a. Nipa ba ku bia omane ka ye de ne se ye cha. Obi abenya ena wo kirem so na se oman tim ye to oman yi mu na se kobase amanyokote abanwa so ne ye bu oman na oman ye cha ye ka na obi abenya oman esika twitwiri de anti se de na oman ye kwa na se ye baaye ena wo sa kirem so ye se ye kese kokko adwuma nyina agu ni nyina afiame mo bone a MPP amanyoko ye tia abanwa so yi brabone o mabone ama Ghana se ye kese yi e ka anti sa abato oman no so o kirem sei. Today, after 7.5 years of MPP administration, if you take the total national debt and you say we should share it amongst all the 30 million Ghanaians, each of us will pay 20,000 Ghana cedis. That is the extent of the damage that has been done to this economy. A government that just thought that borrowing and spending was all that you should do. But it's the hypocrisy that is annoying. This is the same government where somebody said that if it was just borrowing and spending, even their child in primary school can be president. And they said the money is there. I worked in Bank of Ghana. I know the money is there. We can develop this country without borrowing. Today, look at where they've ended us. Inflation is high. Hardship is across the land. There's no support for farmers. The cocoa industry has collapsed. Nipa watene kase wakasai. Eya fakratuni edema NDC amanyoko no. Omampenda da John Dramani Mahama. Yanto wi apam tebre kase bono eso yede for DL 106.9 FM so a awia ensam no. Moti enka e wo Ghana fana ba bia frisa ye Facebook no so edemu a wo betime de wadwenkyere enso atimi aba na yakenkan na yede amawo ye to aso yeda so girem ewo NDC kire amanyoko no emu na wapani akane na wo ye osoafo a wo hwa apomde eso eyewura Alex Segbefia wo de atoga na wo busa mampani akufuado Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ene NPP amanyoko no ese na nsai performance tracker na won kopa ho entoma no won ebisa NPP fo se won manwe mo wasitire na enso national cathedral no ayira wom na wo se adan e ba se letimira wo bisa wo ana wo kire se national cathedral no ade bia mampani ekufuado Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ene aban we wo mo tabiri Ghana sika wabra na Ghana fo mpo ya nyawe ama mso bi kosi asodan wabra na Ghana fo bre na motimi asi asodan no ama sese motwam na kese ama sese wudru cantonment ane ne important mo a entontom wo ni nyina no efi national cathedral nanum anepie enti adenti na mpa mo pesa mo kan okure e kire Ghana fo a national cathedral na mo de Ghana fo sika na aye no eno de performance tracker no eni mo bie yewura Alex Segbefia ejirem se performance tracker no yewura Kwadwo Ocran Nhyiraba epa ho ntoma no wo ka se eyade bia ebeboa ama akontabuo ani ehulumu accountability and transparency etibi abamamum na nso adente na sabawe pese obu nkonta yie e kire Ghana fo a national cathedral no eno ho asem bia MPA e wo performance tracker no eso wo de atoga kirem se afa kura so no se ubie performance tracker no mo a enyoma wodu a yegina so wakire se amamuo ekoyie de oboli aka no se key indicators no ebi eye press freedom index se bia ensem 12 adwuma ye wo fa ahodie e wo adwuma yim
oko kasemu a ye ma party metata ametwofo metata ensemtrofo timka ya adwen wabra obi anyi ahwana eno da nchen ana afenso no corruption index se bia ye waban mu a ye de ensam nyenu ebo wo man ne kro no eno so ayade a entimi ampiem e wo performance tracker no so eno nti obusa se sani apan da nkwa wo ira ye e wo kootwa amansa no mu no sada so ana performance tracker no ayira e wo national cathedral no ho a wodwene ho a wonte ase nti abai wo mna biem na de nti national cathedral ye do aman sika na aye nanso MP e wo tracker no so no Dr. Mahmoud Bambi abetirem ansa na wati na kasa Ghana fo nto abamfama ho. Things which he sees as commendable but we think are just too petty. So if you give out jerseys or you build a speed ramp, we don't expect to see this. Check the tracker. So when you look at all those things, you then realize that the document, to answer your question, sways towards more politics. And then the omissions. You don't have major issues or some issues in there. So you know that you have, for example, the exchange rate. But I don't think they deal with the lending rate. They don't deal with the corruption index. Hey, if corruption index is not important, then let's all go home and sleep. Because it's creating a whole problem for the whole of Africa. In fact, for the world. There's an index that tells you where you are with your corruption. It's a campaign tool used heavily by the MPP in opposition and to come to power. Why is it not important? Personally, I think the corruption index is very important. Even, I would go as far as saying that the index on where you are in terms of media, freedom of speech, I think that is important. Well, these are all, if you're tracking, track what is happening in the country holistically. If it's just on infrastructure issues, then let us know that is what take out all the rest of the other things. But even on infrastructure, the biggest omission is the cathedral. Where is it? Forget the advertisement. Is government money in it or not? Let's forget about what they said or what they didn't say. Is government money in it? Or why is it not there? Enti ebusuafo ne ayeti yi ayekane soafo a na NDC amanyuko no mo ti abanwa so ese apomuden esoafo honorable Alex Segbefia ana ode sanse mu etu edwa na dwumadie kro na so no na presidential staffer eye Dennis Miracle Aboaje na wono so ewo ho ana nsamtrofo busa no se wapani Miracle Aboaje ada na performance tracker no Ghana fo kire se asa akwawie pi wo so ana osi ai enye bi wo hono mo ankoyie na enso no ye twense Ghana fo di feedback bebre yen ba bia ankoyie no ye behwani ayensiesi eno so minsem we would say that's exactly what we've seen. The performance tracker is an upgrade of what we did already, if you recall, in 2020, where we sought to put out some of the programs, projects that government has run. And so this is just a continuation of something we've been doing already, and I'm sure you are very much aware of it. I think the first one was what we call the delivery tracker, and this is the performance tracker, basically an upgrade of what we did in the past. Well, I think it's something that we need to encourage. Governance, a key component of proper governance is accountability and transparency for that matter. And I think that once we are moving towards the digital age, and it's something that we are pushing and preaching, is a way to go. Let the people know what's up. Let them critique it. Let them query it. There's nothing wrong if you put yourself out there for the people and they even identify gaps and they raise concerns about those gaps. And so it's government's way of accounting. One of the tools that government wants, accounting to the people, opening up governments, more like government book to the people. Let the people see what's going on in performance tracker, which is a big difference from what we're accustomed to. Is if enti ebusuani ayeti yi eye presidential staffer ne di Ede Dennis Miracle Aboaje ana wochirim sampa from so ba komienu miensa bi ewo performance tracker no ho nanso wo mehwe na wonom ayensiesi emu nsem no ye to akase ebo no so a ne ye da so a ewo NDC amanyuko no akache ne honom ena nkrata tententen wono ba bontene so sesem twerefo yanka Ghana fo nyina ntibi ena wie echiremu a eye National Democratic Congress amanyuko no esin people edo omonsa de esi omobu echiremu a eje so ba election a eba bekwaso ewo folisi obusuni a yewo yi ne da etoso aduasa no enya ade a eye NDC amanyuko no ebetimi de omo ho ahyemu omo ekasa echiremu a NDC amanyuko no peni anensa ehye krata na se okasa edema wonom eye fifi fiavikwate ene wochirem so wohwe MP NDC amanyuko na emfimpim yenu ene de ne abato ya babetro no eda oma koma so pa tenase ya huni se oman Ghana omo su from papa ne senti enje sia wodo betimi ya boa na omatumi ade nkonim abato no mu no enne hia wono mo pa ne mo adwo so de
omo nkwaje hwe honom ne senti by election ba bekwa so adweso no se NDC fo no mati wonom ka pe na o mankasa na decide se nya de a abanom bekwa ko gina mu bie na atiefo beka ya ananu me na atwa mu na de ye kasebo ya de batu manem so MPP amanyoko no ba moden ekwa asetena kwoto aba ekoko yi obi obekoko gina wonom anamu ewo adweso constituency wonom a openia wonom epa no eye deputy chairman edema eye NDC ana MPP amanyoko no ewo eye Swame ne din ade eye Kwabena Boaten ono na eye MPP amanyoko no wonom kwoto aba no wonom etumi ba omoden epa no se onkonko gina wonom anamu na no ati na eye fififia bikwati one central for edin komo na okirem so sesi ano NDC amanyoko no botaye esi wonom nso nyina ne se ekwan ba so obeboa na wonom atumi edin konem ewa film premier ne de na yabato yabato no mu no enu nkuto na ade da omakoma so ne senti abato omakoto ewo eye adwoso no se Ghana fo ye bobo mu dia na sendi se manyoko no wono mu dia ntuma mpie mu dia na se nyabo apayo na momu no esense abato no hu ye mu papa national one eno ne da omakoma so ne senti no Ghana fo nyina fa ncha wono na madwoso de yanya da omkwadwo se ewo honom we nkrata we nim nyina yade a openia ne sasa ase ewo eye national secretary edema eye general secretary rather edema eye dis amayoko no eye fififia vikoti ena ne sa ehye nkrata we ase yento akase ebo no so na yenkan Ghana for messages ne kakra ewo Facebook no eso piaga ana wo se Ghana for hwe na montie de kanema mpene John Dramani Mahama wo kano ana mamom Belinda wo se good afternoon wo fa metie wo life me hwe mo life pa wo ni Nhyiraba Kwadwo Sammy na Kwadwo Sammy de wo ba fu se ana wode atatu yi wontimi nka so wanka ana o say menimisa obeka Linda de amia me dipa what come more than that kura ebu akura amia da na menka menimpa tese ade ode ye me no wotimi kan kasa na wodi dododo ni ade a obeka Linda de menim wonye ni papa Adam Sisoko ana wasi good afternoon Ghana for here Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene napo okay ya da sepa was we take as a bonnet life ana a veteran ni eje kriku wadi abamso tie free time New Town and was ex-president John Dramani Mahama should stop disturbing Ghanaians okay ya da say Amisco Spelele wono su di frika so aba ana me pato da wono su chirem say there performance tracker no NDC for mpese wombeti din kura ni adia ena mamon Belinda obeso yi ne ho ano so yi ho ano enye da bia woka ana you guys you adere woka adere da bia usuba no nti we nya sembufo bia ma yemfiri NDC amaleko num na fi yentinsim ewo NPP wosona amaleko no emu a na yekọ Ocran Nhyiraba na wapani ba ko a wono so wotweniti ewo NPP amaleko no dirim se wonyaya wabekwa mrase badwafie ade ama wonom eye Kenneth eje kranche na wapani me no kasa ne bu ofusi atomata forest ne nsem a waka nyina no ene se ekwan ya NPP amaleko no fa so ye bukata ewo constituency regional and national level and anunti wono Kenneth eje kranche wantimi ankwanko gina ese NPP parliamentary candidate Ocran Nhyiraba no ne bu ofunti na meya domo a 2024 elections no wokwasa independent candidate wode sanse mo nyina to da wabra no one ensem trofo ejin komo na wechirim se wabra wabre NPP amanyoko no di mu kirese Ocran Nhyiraba ene deals wotua wo card bearer member wo som sika bia ba wotua bi na ebre so se yemie nkrata muto wa wo pese wo di MP5 di brands wo de ndie koya na NPP for ashada ye bukata saa amene na bamwa bukura so ye NPP ni enu sese wono so jai NPP a wo ko independent emu nsem ne party I know conscience and the party Maxim party. I've worked so hard with the party and sponsored the party so much. But one person being a big idea. It should not be the case that donating I can the people to the women of the I don't think that is the very best one. You know, constituency. And you'll be a hope, you'll be a individual.
This is some of the Mahmoud comedy, number of number one of the no constituency. It didn't mention much let me go for it. Oh, you must be up to me. We share an amana, number two, everything, to be wiser. So you get a fair time and never constitute no comment number two about my back. Well, my money come back to 2016. 2016, I had a 2016, but also, many of them are the same Eastern year. I had a 2020 number, but also, no, I continue to question that election because in the whole this was the only constituency there. There are two problems. That primary, I want that primary. But fact, and I make my own say, only we see and satisfied to throw the every meeting I am at the only constituency at that time in the whole. Enti eni ayeti ye Kenneth J Cranche wono waye NPP ni ba mapa nanso na ewochirem se dono afro tegare amadwamfo so afro pete enunti wadai NPP a woko as independent candidate ewo Ocran Nhyiraba emusem no ye to akase bono so na ye de ani echiremu Asante Atom North mensini no emu ehonom NPP amanyoko no onom chairman a owo Asante Atom North ne din ade Dr. Asedu kukurubo wakasa de nsam de atudwa echiremu a MPP amanyoko no maburu ni nyina titiriu ene wanu ma mutumi ewa akwanya moto aba edema MPP amanyoko no mpanifo meche delegate fo no ode afutu akese akwade ama wanu ma echiremu abato na ye ba beto no omamode so meya dwumaden pa de MPP amanyoko na sense botaye bisi wonu mani so ompesa sa botaye no etini eba mu na sa botaye betuna ba mu nso dia agise delegate no ena afi nso MPP amanyoko no ma ne nyina tumi eka mo bomba akode se boa ba ko mu ade se be ye betimi yaboa na ne ma tumi akoye de ma wonu ma sense ono hu ni se dwuma pa MPP amanyoko na bo man Ghana mu no wonom se fatasa Ghana fo ebetimi ato abade ma wonom no matumi ato adwuma pa wonom e bo man Ghana mu okasa na okire mi so abande o mato awie nanso ototo sere se wonom mo kogina se mo kwapre eye mase badwa konwa wonom ko de nkugu anema entimi akoye mfa ama wonom no omo nyina samna ba ko ka omo mfa mbom se be ebetimi aboa na breaking the 8 agenda ise o mani so no ebetimi abamu okasa na okire mi so ade a wonom ankasa ma se bedwani apia kubi obo dwumaden pa ne sente omo nimu se de tie bia na o man Ghana ena bi tititi MPP amanyoko no wombetini ako adinkunim abato a yeba betunum ena wasa kyerem so wayade a onum se ba biara nkunim de wo no ayade a entokwa so wo ho ntintokwa kase da wonom anim a wonom ene Ghana manyoko ahodo a wonom kwakosi akan e wa fimpim de nadu ne abato mu no o ma ye krado pa miemio mpietom se de tie bia no wombetimi akonom adinkunim e wa fimpim yenu ne abato a yeba beto no emu na mra kyerem akasa no ensem sei na do to nsentrefo enim nti yebesre se akunya todie saa na tie emire bia beba enye ne nko ana enye wan echina so yebesan apre adechia so yebesan apre so far as efesi break 8 ne ekoya nimu eno na ye important say break 8 ni wi a modern bo a wo boy ene wahofama a wode ma ye ede esom party no eno ho ena obinya wonfa so obi pa MP wanya MP ni ema na CEO a oje obi so ye ma no appointee bia ede be ma ni bia appointment bia ede be bia uka party no ye president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo opere akonya na premier sana disaka intenu de minim se ye transparency ni nyina akasa ama obi ade ne difference attorney so breaking the 8 no na ye FSU eno na idi akire se kwan a be fa so be PSU ene ya ba be launch ye campaign ohun se the highest success campaign no so se the ye no ye se anye nikitikiti bia breaking it down akofo nti so far so good minim se obi ade be check na the on fanche mi gina mo fidie so na me da a chopa ba se on so on fanche edipa wote ne nkaso wakasai eye MPP amanyoko a ewo Asante Atom North no wonom chairman ne din ede Dr. Asedu kukurubo eno achi ena desi chief executive ede ma Asante Atom North eye honabo otibuaten ono so wakasa echiremu a eyade a MPP amanyoko no nyuma pa wonom abo pa wo man Ghana mu ne de esafata pa esenze MPP amanyoko ne de wonom ni saso man Ghana mu empuntuo uba sukuu mu achese adisua mu nyina umasua mu no wamba modern pa timpuntu juma MPP amanyoko ni bo man Ghana mu no esafata pa se MPP amanyoko no Ghana fo ebesan ato aba ede ma wonom okasa na osa kirem so wonom ankasa eye incumbent eye member of parliament ede ma wonom no wamabo mo modern aba modern maintain na achese womasa ato aba
edi amano chese papa ne modin ba wobo eni nyuma pa ne mpuntuo pa wopre edi ba mpotem ho no no yade a eso eni ye pa ne senti wo mu wani so mpa se Ghana fo nyina beta wo no machi na mpipi amanyokro ne dwuma pa wo no mebo no mbetumi abo wo no ho moden na wo mo atwa wo no dwuma pa wo no mbo so na okasa na okyem so ebinim na no mo kekeka se mpipi amanyokro mba Ghana yi chese omo nyade ba akokro fitiri ma yeto abade ma wo mai Ghana man na sa twe asa akwandachi wo mpuntuo no mo kyem so Ghana fo munya botre pa say 1D1F no 1 district 1 air factory no obo homoden pa chese nyuma ekoye pa de ma man ya ne senti se wo kura no enya de a wo hu asetena mu dia 1 district 1 factory no eyade a eya adwuma pa wo mam ha na mo saka sa na mo sa tirem so akwan pa mo yi o ma Ghana mu ne de edoso ye pa ne se Ghana fo nyina san se akwan pa pa mo atena so na se yanam so nti no yahwa won ye nto aban fa ma no sa tirem so wo ba electricity enyinam kane apa ho de o ma Ghana mu MPP amaye kwara bo no ho modi o mo tirem a o ma adwumaden pa ma ejese nyinam kane bebie na atumi akonkurase nkurase pa jese Ghana ha de yetumi enjoy electricity no the cent ye momode na yahwa we no ho na yento aba emfama wonom Otibu Aten eni munsemni. We showed about 177 projects ranging from health, education, roads, electricity. No, it's a okay has here. Never challenge Paris challenge. It's a just substation. If you got the people that I see and you are not relying on you on one the Baku Mo the Pepe Gas and Ambassador Agogo. And you get two alternative lines I see so we do not know we see a one district one factory processing plant in one state. Where has the CS to Agogo. I should 10 kilometer roads Abano first a bit here, we part of my plan. If you are Mantrama plans to a book, planning. If when it comes to projects, we cannot count the non projects I was chatting. But in Anna Miss Mitri and Crop one of the was so by Manyahim, we are per se, but in never visitors here, just as a woman of Baron and a boy. None of the executive officer, but say, we could not problem. Of what telephone frame, and I'm still master. And I about you, Power Nibio, who share benefit of higher pound. I didn't call wrong with the acquire. Edipa Oten Enkai, Aya Santi Achem, DCE, Metre, Honorable Otibu Aten, and Oti. Yenfa Santi Achem way, na Yamoso Nko Yanemu Anko PM Ewe Dum, Nina no was Santemantemu. Na assembly afe pepepe enye. Segana for Beka ya. Oforusi Obosumeda Netoso Edrimu. Efi champion ene Edrimu Emias Metre 20th April 2023. Ana ebeto gase etuo bi ato ewo Kumasi edum etuo no a eto ye no ebeto dwase Nhyiraba ne din ede Victoria dapa a ye bon mane se madwa wo mo ekirem se woni police ni a ne din ede inspector Ahmed Chumasi a wono so e bon mane se tycoon wo mo bi na wo mo etwempena na eno ebeto dwase police ne no SWAT unit ya Ashanti Regional Police Command no wo kan wono mo wate se we SWAT unit personnel na ensam no de beto dwa nyina no ene se police ni ene maadwo akotwe mpena na empena twe no mo no aye ensam pipa o empena twe ja na empena twe no mo no abufuo bai maadwo ase wontime ene police tycoon inspector Ahmed Chumasi to aso biem eno nti amaneboni temse police ni bufu ni pass at Motor Forest nam so okotwe pestel ene wo shada fra maadwa bra nam di to be mi di bofro to abraw maadwa nso de adwomboni bia ni tirim na esu tewam yesu akuno asam no ayaya ntwenkwa yentwemra na emu na beto dakura se police ne no bra police fo che no wafasu ewu bra no da police fo kukum ani ese hey adie we de wasofu pani kokubofo wase amaru akizi azibiambiam na kira se wapani wontimi mu ewo police custody ho emane ye yesa ene etonso na mi kirem no na eno na beto odwa se police ni ye chie no no hu akaya yesi wawu wabra no da mu no se na nya no kura owu bia ene akoto no tenase no accused person anase police ni a ya bo no kwa do se waku maadwa yi eye inspector Chumasi wono so ba court ho na court no ede charge ni nyina bo no police ni kire se wonifo wo ba bia ho kire se wakum nipa wonifo wo so wonifo na no anabusuafo no enya sam ketwa esu ni agyajo
na no mkofa eye CCTV camera ene footage ni nyina ba ye obra na allegedly yes police ni wo kuma adwa no ye kofa ne hu video ni nyina ba ye na ye di video yi eto pen drive so na ye de share computer mu na kurochira sese bio vandam ne commando ntokwa na abusuafo ite court na wo mo hwe na mbom na abusuafo no court ni kirem se wobra wo mo kire se police ne no editu ni si ma adwa so wo ku no to wam ne de ho no video no entimi an capture adwonko na so no nyina mu no ene se video nde mu yi kakra na abusuafo ni su ya wo court da mo no mo a lawyer for nso ni nyina wo mo etimi ehwe bie ene ade na no ana court no sa kire mu se enkita wodi akoso ewo police ne no ene wo ba foforo ntem eno so mo setimi aka a kire se eye WhatsApp chat you say eye phone conversation say eye phone call and say be a text message no so no eye ade se court no no a wo mo de sa conversation ni nyina ba ya wo no mo age na so se ni nyina no so eye enyina so evidence a wo mo ebetimi ade asem no na no ana state prosecutors and say wo no mo a wo mo ye kwadobofo no ekire mu ese enka betimi a anka caution statement no a edi nka wo mo toto eye police ni na no wajitu mo se wono ade di bone ni nyina no anka yemfa anya evidence na nso no eye police ni awodi bone no wono so defense lawyers and say wono so na lawyer for ade betu da tirem se dabi wo mo mpene ema sa caution statement no yemfa anya nyina so e wo court ofri se e bia sa abra no na wo agi atum se wono ade di bone no ye beka ne se adoption by duress e bia wo bu hwirehwira no so hu wo jim tumu abra na bia ehu da no so ana wa anka se wa ye babo ni ade ntino eno no wo muntime nyina so emfa enyina so na no ana eye defense no wo mo sa to aso abia mu kire mu se emra ye je police ni na wodi awuo no allegedly yes wodi awuo no ye je ni statement no wo mo kire mu se independent witness wo bia wo no so nam ne ba bi enso ebekan eno so enya de se wo mo ebetimi age no so atomo firi se wo emra kwan so enya no kure ana eno so yentimi enyi ntum se wo dance ni bi firi ba bi enso abet testify say I wo hu binti no na eno so enyira so na ye gina so ade asem na enso ne nyira mu no prosecution metire kwadobofo no ade to court no anim ana afen so defense counsel no anim se wo bra wo mo toto ano no ade se police ni ayese wakum nipa yi inspector Ahmed Twumasi wono agitu mu se wontimi nkabrofo na emu no ono anka se beka ne kurom kasa ema wo mo ma ne kwan ema oyisu ni native language eno ana odi kire ni nsemu a eno no nyi obi ana kasa ade ema no na enso no nyina mu no ade se prosecution no ekire mu se asam no se de yentwenkwa yentwemra no anka yenko so wani na anka enu ano nka pekin crying de wo kwo ebekwo fiase bekwo de ye ja no so ebeja no na enso no nyina mu no se objections abem amenam so court no ka se de achinje ti bi aba no yensamfa police inspector Twumasi Ahmed yensamfa ne nkosie wa polisifoɔ kukum na nyame ya adomo abosumenum na da etoso ensia sisime no yensamfa ne mra court wei na de ensem no court beka fa ho no eno so yetimi ade ho ensem eno ntie na wei enso ne nsem a epie mu ewo Kumase court emontre so a ne mprensa so police inspector the accused Ahmed Twumasi yesi ensamfa ne nkosie a police for kukum kopim 6 May 2024 na yede no aba Kwadwo yento aso wakonsem we so dia ana odin o hey obi baba comment say pa dimaya o mete pena me yemu ahyeme we am sure but work out to nti yeah twan asa de court no yentimi nkontam enya court no dabi to de yenko ya say ye franto magunti ye lebi price ebejeta ana wo ye lo kakra dabi me ya alami nti ye no de yesu ya o school man yesu ma me de say Mary Miss Olinda madam Folinda ya o say madam Folinda madam mamon Belinda ya madam fo pa ne wanya da fo pa na ni bra no say ade ode be ye no oni ne tu me fo se me so wo biology na mensuan o school nti no hu dwumade na mekodi nti wo beke camera asem de ahwa beje da emfa kra na ono no se koye biology no ono ana kire me se so ono so koye food and nutrition enje me nwanwa enso ono so hye kra na se ahye
to aso ne Enquire nem na yakwa kopiem won suta kwa man be poso eno na wo Asante Mantanum na wo mtete tempotem ho kire ma chese MPP amanyo kuyi chese modem bo mo bo no edi twam omonya hunu bi da o manga na muda adrabafo ene wo mtete tempotem ho kire ma chese akwaya hodo watete ampansa obe poso kwa man ne tempotem ho de nyamia nem nukure ni MPP amanyo kuyi ni boduma pa titiriw ene wo mnase beduana ne dinde eye Honorable Adelaide eye intim modem bo opo no chese edi twam kura chese mo kire ma akwaya hodo watete ampansam awie se mo akona bi no pepre abon homaden akwatwe eye chese contract e de manfo chese mo bo homaden esiese akwan ni nyina mo kire mu a chese ye kwansi ma edun so won ne atiponu me chese 70.5 kilometer road network ahodo a asai e wo nsuta oyoko ne potem won nyina na ade ampanifo atumi aboa e wo sachire central na afisu sachire kumawu e do twetine nyina mo bo homaden esiese akwan ni nyina de ma won ma omani age pae kire mu achese adwuma betimi akoye empotem ho no monfo omonso mfrafa saa kwantrempo no so ni nyina no omonyuma ene omdwumadi ahodo a omudi no ono masum betimi adwo no mpa na masem kirefo ene eya adrabafo no omtete tempotem ho no mo edi nkoma no omtete mso yade a ombo ampipi amanyokuo na omampani John omampani nana adadan kwa Akufuado ena prinso ono agase na bede eche Dr. Mahmoud Bawumia momfa nche na modimba ono mobo ena afenso eye mpotem honom wamase badwane eye Honorable Adelaide Entim modimba omobo ene mpotunjuma mode bo mpotem honom no eda so mani yeba papa ndom de tosre Ghana fo nyina kwa sini anim ne akwa kwato aba ewa 2024 abato de yanim mu a mayen to aba ne mama nyokuo bia ne mama nyokuo a Ghana fo nyina fata sa yengbo moden ne yen to abama wono no mfranfu to fama o Ghana mu no eyen pepe amanyokuo na mra empotem hono fo ena hia asenkafo ahodo no e kasare nsem sei na mo kire mu de kire nsem trefo oyi mfuturo ene ye hawo nyina anyway sebe wa anya adwuma wunidi e kwan so na de ye ko na de ye ba ti e de nyame ase ne bo aban aba so se ene MP omo aba so se nyame aya adum na omo ade ye hwehwe no omo aya maye de maame ye jewa ona bo adile je jewa nti na ni so aju hu ho yand maye no esu yi pa fi se na atwe road fi se bo ade bo wiase ko ta ngu kwan so da nam ye maame nyansa kwa so bra ye appointed se o meye deputy health minister why fight pa bo ma ye se kwan e di ko ta lebu so ma first na o hawa ni wo mu no ni mfasa ha no bi se o do ka si so a no say wo kosa wo first no na enam say ekwan na enyin wo kwa no say wo kwa o type correct me too ka no bom no na type too o bo mo hu model so first no say wona nkwa no so kra ji se wusi e hwe ba bia wo de type be fa before ansa no asa akofro kan the person yes akọ e dru ba bia atache na ye timni ye bia na ya bre kwa no so atene de nyame adom ye hu saban no obo no model Enipa wote won kan se wakasai aya wonu ma motete eya insuta kwa man be poso a eno no ewo Asante Mantamu yento awia pram so breka sebo no eso na yenkan messages no kakra ewa ha na Gibson ahenkra ana wase wotie kasebo no pa na DL news number 1 ana wase you guys you do all mo erase ana Kwadwo Sammy adamfo yitire se wasede apai MC etini motum etini motum ana wope Kwadwo wope bokoboko nti also wabodi wa ha wase bokoboko hima I am enjoying you life yeah itaso Kwadwo taso da boy eurade upe ba hwaze so anwanka so wajiri hodi so no bokoboko hima and no say I am enjoying you life bokoboko hima I am enjoying you life Kwadwo Oko me say o say bokoboko Kwadwo enti daye bia na echire mu ana Matias daye bia na echire mu Mate mo na mo ye di fo amanto kwaban enya daye bia na echire mu Matias wona okay ayo aya wanim na won timisre enti de wa na mekan we say my name is Mamon Belinda aka Bokoboko Hima I am enjoying you life pa na we so o sa bichire apaka GH atnase we asem bia kan e wa denta latest from the world of sports DL news.
Right, Tabusia and Samo Bibiala ha and Mobibiala Kwabam from DL 106.9 FM Casafidio so and Branda area from Tobrecas Yabosum Redu. Sa Goodiamun Sama Ewaso Ayabuano no Busia Yadeba down now Uniako and in nearby Ewa Goodiamun Sampina Neguian Proswa Yadeba Ghana Dewa and of course phone close to the latest any exclusives no Yabed dropping in Eddie amount. Mia Medin Samana Banedia Mejesono Eya Yesuano this year. Pakan GH the blessed kinentantam swano minsi famna mention semana sem famadia mensha siem fan fifie miwia na mediwe wie ewa manone na mesha sie fifie dia mensha sie emfan fi Ghana Fusa national team na kache na ukopiem ewo Morocco Fusa Afcon eguswa ekoso na yeka Fusa footballer sa 5-a-side football na yeboni demo no ho asem na meka na Afcon na ekoso ewo Morocco na ndra group A hono and yedi third game no bueni na ekoko wie no na Angola achi Ghana yem Fusa national team no abon yeka poli duba akon ya timu miensa enti me no ka say de Ghana yen 3 games nyina yakoboye ewo Fusa Afcon no ebusia yelusu 3 games ni nyina 1 win kra yentumi enya eya yo some yen first game against Zambia boy kanum yetimu mienu yen second game against Morocco boy kan wotwe yetimu miensa and afa yen third game ndra Angola echi yen boy kan poli duba akọ yetimu miensa 3 games yakoboy no ye concede 24 goals and ye share wotwe amene ka say ye fimu ewo group stage na mede won some area to anim over Facebook champion Taylor the images ni nyina gusu kama the ama wa wonso ubetuma hwe yenko piem our dream selfie akachia ukopiem our CAF Confederation Cup na omo no mo gina Ghana enenwa omo konkoden edemaen me no ka say omo konkoden sa akwa kopiem our semi final na semi final no omo ne Zamalek omo fi Egypt ene bebo ende no date bebo sa semi final game no abeto dwa yam fama odia nyame adoma kwasia da edi enim no on the 21st day of April 2024 Wakero International Sports Stadium no 6 p.m. first leg no baso tikwasia de ya na Zamalek any dream sesi ebo na second leg no ne na otwe so no on the 28th of April 2024 Kumase Babaya Sports Stadium 4 p.m. no na second leg ne beba so a ma dropping some area am na busia 2014 emra yeko pm World Cup na se Brazil no se obeka ansensem bi ebetodwa se Sule Ali Muntali akwakobo Mediama Sporting Club Penipa team no yane de Moses Amapaka Sule Muntali akwakobo na sum sika sembi won sensem na no na Asamoah Jan den no ya captain Edema Blasters aba Mountain aba cheche nsem se sansem na ne na Mountain no krabia enim Sule Muntali ambo bia sum Moses Paka wa mona sum enti sansem na ne na Mountain se 2014 World Cup na se Brazil no Sule Muntali ebo Moses Amapaka sum no sansam no enya no kra yede won sam ede ama na Kumasi Asante Kotoko nansen enyama nkoye baako sei emfa mo ende Ghana Premier League no omo ko Lusaton nko na omunya na no na Opokunti oye legendary player edema Kumasi Asante Kotoko akasa sinne Kotoko players na wo no obesre no akasa osi bebre na no omo nsam fata so mbesi akan ede ama Kumasi Asante Kotoko na mo akwanya bi no manya keke osi players ndodo na no omo lake ni suade hunu enu achi nso no attitude suban krom di gina goprama so esi akande makotoko no ensem fantanti ono de obisa na obeka se kotoko players ya ne omusi akan no bebre na ensem fata so mbesi akan eriama Kumasi Asante Kotoko na owie na Michael Ekufu ono so ya former captain eriama Kumasi Asante Kotoko enso edene de so na Michael Ekufu echema osi ne situation na Kotoko players na ewom omulusu no osi ebeye nimanim ya no team no empe psychological support farmer players no esanse lose no mulusu no psychologically mentally no affected players no into omugina game no omo bokra na omo attitude on the field of play no omo motivation no famity animanim no ebeye team no mpenefo empe psychological support farmer mrante na we ne nsema Michael Ekufu ede atudwa yede ama wodwumede no so na emre bi atwam beye bosum atwam yin na mede betu anim se Kumasi Asante Kotoko omo former striker ye friend Solomon Safu Taylor no ende Kotoko report
so no the ama disciplinary committee no say almost susu abrantie no eba no double registration wa ye bi din a odisi akan no mienu na disciplinary committee no etna say e kwahwe nkratam no mo say enokre abrantie no nkrata no odisi akan no ende dream bi e wo mtime no ka say GFA disciplinary committee no omo say mfie miensa edi anim no omo bani abrantie friend Solomon Safutela o ntumi nsi akan e wo GFA competition bi am ayayo wosam ayade wosam edi emao na Edmond Aka general manager edema boboko a yefa ne summer test 1996 na wakasa osinde summer test 1996 boboko na wo no se na omototo nyama erani team no osi ama summer test eya kono ede chin has ene kotokonti ne player bia o Ghana na o de summer test ena has ne kotokosi wa player no ebe na adwen so baba esi akan ede ama summer test se na omorani team no eya kono we ene nsewa Edmond Akadi atudwa yede ama ewo dwumedian so Ghana Premier League match day 26 no atodwa wie na man of the matches no players na EGGSA NTA summer test any brekum Chelsea Ekodima Evans Osewuso Hatofok any Carolina United Edima Michael Ampedu Awosina Kindema Heart ena Dreams SA any Asante Kotoko Yimano Eje Dreams SA NG ena Mediama ni Legon Cities no Kamaladin Mamudu of Mediama Energy Bechem any RTU no Francis Aqua of Bechem Energy ena Insuatremani Great Olympics no Foster Apetogbo of Bobo Kwefren in Swatrema Energy and Yimano Boyne Nation Self Anebo for Quano or G and Adriana Heart of Lions no Alex Boachi of Adriana Energy Accra Lions any baby any ghost stars no Shakwan half Mohammed of Accra Lions Energy Edison in Answa Yedema team of the week of March the 26th no Atoja Bobo Kwa Yefrena Accra Lions goalkeeper Andrew so da goal post no Yimano Boyne of Nations FC and Michael Ampedu of Haas and Latras no Alex Boache any Kofi Agbesime and our confirm Ubenya Branti friend Shawan any Yimano Eje any Great Otanga oko anymore Foster Apetogbo Hamza Isa any Evans also and a complete affront no ya money Tony Fancy Woman on Endra matches to Gano Chelsea she in Everton and Tumante Osasuna was Spanish La Liga no or man she be Valencia Koshome Kabakwa or man Tumante was Sianum Itino Fiorentina Shebako Genoa Shebako and Atalanta Shemiano Emma Hellas Verona Shemiano and the UEFA Champions League quarter final the second leg na Baso Uremo Barcelona via Barcelona and Paris Saint-Germain Edibebo 7 p.m. First leg no Barcelona Shemiensa Emma PSG Etimumiano and there was Signal Iduna Park Germany 7 p.m. no Dortmund and Atletico Madrid Ebebo first leg no and they no Atletico Madrid Shemiano Emma Dortmund Etimu Bakon into next second leg no Empire Ebega Yenyina Sunebusia a good year somewhere Yedebro Yam Fancy no Okogyeabour Empra Preach or Nhyiraba na yamfa kasebo nensi Mia media good year some de bro dia meje so no Yesu ano de share Apakan GH the blessed king over to you Okogyeabour Mera se ebusiama yeyina we so na wiai ensema hodo ayede ebra wo se agemensem wo prem tobre ekasebo no yede ebesie asedan kwama wo Ghana ni se wonya bre ema yen ma don hwe ba ko yebesom wo ye so a nana adwo se okay ene ne mpamfo betena se na DL awa no so omo ade atoa so na me nsabo the only silver in Ghana's radio silver lady so beba na afi ekwa kopim no nsia champion Kofi Taylor anade yen ekwa Facebook no eso na akenkan fo mienu a yenso age brebe kenkan sam no ma wo edi a meje so Ghana star card ya meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B ebusuada mo nyira se wiai ama mo nyira mo elitie na yesoso nana adwoa se okay ene ne mpamfo ana eba DLY is up next yemfa national anthem Asia nana adwoa se okay.